Ke Kongres kan Om Jau Wat Hadin ke Shispa Senam Ong Menteri Rang Ba ke Jela Asam Menteri Rang Ba du ke Jela Jong ke Asam Himanta Biswa Sarma Manta Kesni ke Shitarik Ujemang Ula Ong Ba ke Kongres Wat Pedeng Bakala Lek Benilap Election Hakana Teka Haka Jingkren Jong Ula Ong Ba ke Kongres kan Om Jau Satya Haka Election Wat Hadin Kinde Shispa Senam Kibanwan Syu ula ong mangam tharai paka kongres kan la banle om dei bandon uweiru babu ha ka jingmut baka kongres kan wan ha ka bor ka kongres kan om job wat haden ka shispa snam kiban wan ula penpau une menteri rang ba ka jela asam ya kane menteri rang ba ka asam ula ong ha ka pu ba ula lek benelap election na ka benta ukertong kane ka seng na tumakuru Assembly Constituency Kabadon Karnataka Gane Katumakuru Kadai Kanong Muna Halor Kajing Bamsap Bat Kajing Bomler Kasa Kongres Mentah Hakini Kisni Nakilai Spak Sau Ku Arteli Kisnong Kiba Bun Kisnong Kidai Kiba Omdan Satya Ya ke Umbam Umdi Kiba Biang Bat Kisurok Kisengkin Laong Une Menteri Rang Ba Kecela Ula Peteng Ban Penpau Bangi kwa ban penkela ya kum kini ki weipat ki konstitusi ki badon ha kane ke jela Karnataka alor kane ula penmi da ukertong bakan saitam namar ba ki kwa ban ai ke jing sakri sakipat ba jong kane konstitusi ka jela Karnataka kan penlong ya ke jing thaput hak spotrik jong ubnai jemang bat enyo ya ke vot hak khat lai tarik ubnai jemang Hapdeng ke Kongres kadang ya kun persya bat penrem no yak sorkar pemerintah kabalam kemat da ke BJP